Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hadian cisngi ke jingli ayah ke Dorkhas ya Myntri Rangbah ke jela, ukonrat sangma. Hennen kasngi ke kharar tadi uyayong, kinong ilam jong ke Citizens Forum jong ke Mawsynram constituency. Haka jing kendo berkinong patai kubor, hasilong press club, ubak pensai marbanyang walaupun pau, ikimat jing dawa, jongki nak sorkar nak benta ke Thaiñ Mawsynram. Kawai nikimat jong ke jing dawa, jongki kalong ban kentino ya ke Community and Rural Development Block Mawsynram sya ke Civil Subdivision ban pensok ya ki ba jong ni ke Thaiñ ke badai bat ki kam Pynroi. Kawai pat kamat bagi dawa kalong ban penbahano ya ke surok nado mau plang syudu Mawsynram ban sok ke kit ke ba ya ki marap ki bala penmi nagisnong ki badan marjan bakani ke surok. Kum kiri ba ni sautu bangi donkam baka state government hi kan haban Thai kamat ban upgrade ya ke Mawsynram CNRD block sya ka civil subdivision na benta ka jingmunto ijong kipat ba hagi ba pun kilian naman isu tu ba benda ha ka civil subdivision kladon lada kipat ba ki don kam ha kabdi pat kan land transfer act lada ki don kam ha kabdi pat ki kam ban register ya kendau ka sya lada di ki kam na benda ini ni ka bi baret bro tang ha ketika civil subdivision kilalapan pendat bro nrei ku melong hadu ini sngi bemta lada idon tang ijing pang bayong kli ro sya selong kilahaban kiu kilahaban mandor kilahaban kiu selong lada gidon kam ban yo jinang jiksta ki bakhampa ka ihaban be selong lada gidon kam tang ikam ibarit ero kinhaban kiu sipo selong de kata ka de ke ba isu tu sai bakasokan jelahi kan hat ban kentiu kedan no mandor ya ka Mawsynram block syaka civil subdivision nama dan menit kasngi hero ina wani kendu you chief minister bagi lapun pau syah ma jowo bagi ngira pau ma jowo bagi sutu bakalong ke ke basnokia yang ni kum kirupai ba ban chuyai sa ban chuyai lo kumju hadu kini ising bamta ladang ipai se kiwi pat kijaka ki betul pok jela me gaya ni I habri ke surok kiladang kiu ni I habri ke yo kot ladang kiu ndre ha pok block Mawsynram kumju kumbolong hadu kini simta ladang hiatang penban kadang mi gisni kadang mi kipor di kita di ke ba ngi penpau ha ni ka klimat bamta ba ngi sutu ba ngi bu ya ni ka jingdawa sya ka jela ba kan haban shim ya jingkitli ka soka jela ba thamai muda kan haban shim ke jingkitli ban phai khamat syapo ketika than ke jongi nak ta ban kenti godan ya ketika blok sya ka civil subdivision.